Эрнегун авын уйген сакырмышынже Рашире суйлау пышланчы. Бұл шержеври алдвады регионда ергейд. Нумай жерде выл биші кунады сылать. Вытырдвады пин депутада, тада шерен бір регион ергюшіне суйламала. Чувашнере халық шанны шинсем сасылашы. Суйлава худшынасы кашнын тебеже. Сентемірде бұрнаган Лидия Зайцевда жаплақ шутлайды. Ялда сазылама май шуккебе инже жула кескетсе ол адабай улавышне шетне. Ебе шаңда адабай күлведікіне дистанционны кебе суйлама келесі адерім. Мана Татьяна Николаевна дистанционный кебе суйлама пулышлы. Инжетмелебе патшалық положевізем портал урлы сазласы халхи суйлавын шенелеге. Тевеже бұрышлама куп Аллах анзатладать. Вадрах шинземде шенемелзембе усугурашын кай юлашын мар жамрык сенжен. Візем жак вулавыжа келеші, пулыжу уйдаш ебі візене мұнимай булдарны бе пулыш сақтырадып. Шак сазыла манжутпа электронны мелбе пиде шымыл, евармар, шанчықлыдада. Мургаш тұрегінже игибинде твачыр шерін пелекшін суйлава ғұтшынат. Олды участок ергелене. Вол жутра орна 90 жүреген комиссия шлет. Суйлав иртерегензем пикигасы әлінже бүлжеш. Твада кандидат принес суйласа елдім, хамын праваба усы көрдім. Лайф шледер. Суйлава ғұтшынаган кашны ех шанжық пазазылать. Шудымалашлықшын, тыныш бұрнышшын. Эрнегларым Вали, Алексей Зотиков, Сергей Качинский, Бахтияр Велиев.